Un vienīgā kļūda, ko es izdarīju, ka es izslēdzu telefonu, jo man vajadzēja izgulēties pirms darba. Nezinu, es nekad mūžā sev nepiedošu. В 5 часов 36 минут утра Лиге позвонила подруга дочери, с которой они вместе принимали таблетки. Лига не услышала звонок. В скорую помощь сообщили больше, чем через час. Лига снова и снова думает, может быть, если бы медиков вызвали раньше, Луиза все еще была бы жива. Как позже выяснилось, она съела больше одной таблетки. Es prasīju ārstiem, kāpēc tā ir, kad viens otrs ir pilnīgi, cik noreibis no tā un viss, viņš ir fiziski aktīvs pēc tam un viss kārtībā, un Luīzai tik ļoti. Tā, ka pilnīgi koma, ārsts teica, aptiekās tabletītes, viss ražo pilnīgi precīzi. Šīs vienkārši samuļjā kaut kā, un tad tās devas ir хаотически. В комнате Луизы все осталось так, как было до рокового 23 сентября. Лига называет дочь Божьим даром. Она была единственным ребенком. Они многое делали вдвоем. Путешествовали, ходили по магазинам, много разговаривали. Дочь была талантлива, училась игре на фортепиано в музыкальной школе, посещала художественную школу. Именно искусство стало ее страстью. В интернете Луиза познакомилась с Райаном из Америки. В феврале он приехал в Латвию, чтобы попросить руки Луизы у Лиги, и сделал ей предложение. 7 октября Луиза планировала ехать к нему в Америку. Это был следующий день после похорон Луизы. Raians pēc 2 dienām bija šeit. Tā kā filmās iet pie Luīzes palātā, pajautā, vai drīkst mūziku klausīties, ieliek Luīzai austiņu, sev otru austiņu. Sēž blakus, tur roku, raud, lācīt atnest, klāt noliek. После различных обследований пришлось принять страшную новость. Мозг Луизы умер. Ее больше не было, но ее органы могли спасти жизнь другим людям. Мама согласилась. Она говорит, что некоторые комментарии в интернете ее сильно поразили. Par to, ka narkomāns tur orgāni vai būs derīgi citiem, bet viņa jau nebija narkomāna. Viņa pat alkoholu, kā es stāstīju, nelietoja. Es priecājos ļoti, ka tie 5 cilvēki dzīvo, ļoti priecājos. Tad vēl viņi sagatavoja, mums bija mazliet jāuzgaida, un tad mēs to pēdējo brīdi, ka varējām vēl sabučot siltu. Es jau izraudājies, es tik daudz, kad man vairs nav. Jā, izgājām ārā, tad viņas pirms tas, ka pēdējo reizi redz viņas visu, pirms dārciņa. Un tad Raians neizturēja, viņš laik turējās tā kā vīrs, kā viņš raudāja ārprāts. Man bija vairāk žēl nekā sev, man vispār viņām 2 vairāk žēl ir, viņiem viss sākās tikai. Ja bija arī tik saulīti, tāda saulīti vienkārši.